Can somebody say amen? Yeah, let me say I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. This is a great day. This is a Presbytery Day, Ga-Rankuwa Presbytery Day. And we as Akasia, we feel honored the fact that you chose to celebrate this day here. So I just want to welcome here in the name of Jesus Christ. I know there are about 4 congregations here that I'm going to welcome. We do have here, I will ask some of you, if you are here, just stand up so that we can see that this congregation is represented. We have number 1, Hebron congregation. If you are here, just stand up and we will just want to, oh, here they are. Okay, let's give God a big hand for them. Okay, Ga-Rankuwa verse, if you are here, just stand up. We want to see you. Thank you. Then we have Mavokpane congregation. If you are here, just stand up. Well represented with your Muruti. Then we have Akasia congregation, the host. Thank you very much. Indeed, this is a great day. This is the day that the Lord has made. Oh, we've forgotten one. Which one did I forget? Ga-Rankuwa, ne? Where are you? Stand up even if. Oh. Welcome to Akasia. Mabopane verse. Great. Did I miss another congregation here? Now we are all here. Ne? Okay. This is Akasia congregation. I think you all know that we are a church of style, a church of choice, a church of, and a church of worship. So when we are here, we do all these 4 things at the same time. So we want to see you really enjoying yourself in this place. But I want to welcome you with these words. Listen very carefully. There are words that I've chosen from Psalm 133, which says, "How good and pleasant is it when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon to the collar of his robes. It is as if the dew of Hebron were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessings, even life forevermore." Can somebody say amen? How good it is when brothers and sisters meet in this manner. Tell the person next to you, you are welcome at Akasia congregation. Say again, this is good and you are blessed. Thank you. God bless you. Give me this one. This one. You will just
re rapele re tsholeletsa mahlo a rona kwa dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa moreneng yo dina le godimo le lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone, mme a ntse a di boloka ka o sa feleng. A bopelo tlhomoge bo nne le rona le kagiso tse di tswa mo go Modimo raetsho le mo go Morena Jesu Kriste. Amen. Re simolla tirelo Modimo ka go opela ga mmogo Hosanna 3:2-7. Hosanna 3:2-7. Let us be seated. The summary of the law of God is contained in the Gospel according to Mark chapter 12. We start reading from verse 28. The summary of the law of God, the Gospel according to Mark chapter 12, starting reading from verse 28, and it reads as follows. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. And seeing what he answered them well, he asked him, which commandment is the first of all?
Jesus answered, the first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this. Then the scribe said to him, You are right, teacher. You have truly said that he is one, and besides him there's no other. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, this is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices. When Jesus saw that, he answered wisely. He said to him, You are not far from the kingdom of God. After that, no one dared to ask him any question. Hosanna 114. Fa re ipobola maleo a rona ona boikanyo le tshiamo gore itshwarela maleo le gore itshekisa tshiamololo yotlhe. A re atumele jaaka phutho ya modimo re dire boipobolo jwa tumelo ya bokeresete bo dirang lefatshe lotlhe. Mme re bolela re re ke
Let us now request Hebron congregation to render Hosanna 54, verses 1 to 2. Hebron congregation. It's okay, it's okay, it's okay. It seems they are not ready. We sing together from Hosanna 259. We now invite Reverend Mukwena to present a sermon. And as he comes to the pulpit, we sing together Hosanna 291. Hosanna 291.
O ka e benya pokotong. Heavenly Father, I'm about to come and preach you. Hallelujah! Hallelujah! Kumnandi ukubala. It's nice to be here. Hallelujah. Thank you very much for the opportunity Ke lebohela monyetla haholo for me to come and preach on your Presbytery Day. hore ke tle ke tlo rera ka letsatsi lena le leholo la lona. We are going to find the scripture reading today Re tlo fumana palo ya lentswe tsatsing lena in the book of Mark, chapter 2, bukeng ya Mareka kgaolo ya bobedi verses 18 to 22. ho tloa temaneng ya bo 18 ho ya bo 22. I will read it in English, Moruti o tla e bala ka Sekgowa and ke tla kopa hore o re balle yona ka Sesotho. and I will read it in Sesotho. If we have found it, it reads as follows. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, "How is that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?" Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so as long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast." 21, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment.
Otherwise, the new piece would pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins. Amen. Ka Sesotho e balea tjena, sehloho sa ditaba se re potso ya barutuwa ba Johanne hodima ho itima dijo. Barutuwa ba Johanne le Bafarisi ba ne ba itima dijo, mme ba tla ho Jesu ba re ho yena, barutuwa ba Johanne le Bafarisi ba itimelang dijo, kanthi barutuwa ba hao ha ba itimi tsona. Jesu a re ho bona, na balekane ba monyadi ba ka itima dijo ha monyadi a sa le ho bona na? Ba keke ba itima dijo monyadi a le ho bona. Empa nako e tla tla eo monyadi a tla tloswa ho bona, mohlang oo ba tla itima dijo. Ha motho ya rokellang setsiba se setjha seaparong se tsofetseng, ha ho ka etswa jwalo, setsiba se setjha se ka hahola se tsofetseng, sa eketsa taboho. Verse 22, hape ha ho motho ya tshelang veini e ntjha makukeng a kgale, hobane veini e ntjha e ka phatlola makuka, mme veini ya tsholoha, le ona makuka a timela. Empa veini e ntjha e tshelwa makukeng a matjha. Amen. Are rapele. Let us pray. Uyinkosi izolo, uyinkosi namuhla. Akekho onjengawe. Sibabaza ubukhulu bakho. Dear Heavenly Father, here is the word that we have just read. We pray that it will enter in our hearts and make a change in our lives. Thank you for the wonderful day that we are all here gathered together to praise and worship your name. We pray that this word will come and transform our lives and give us new life and a new way of living as Christians. Thank you, Heavenly Father, for all the blessings that you have given us, for all the protection that you have given us. We pray this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Reaoboka Morena. We give you praise, God. Aribineng Puteo.
Hallelujah. 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 I would like to thank Moruti Muntlha, Ke rata ho leboha moruti Montlha the Moruti Chibalo, and moruti Chibalo as well as the Church Council of Akasia Congregation le lekgotla la kereke ya Akasia. for this opportunity. Ke ba lebohela monyetla ona. If you want to understand the text in which we have read, Ha o batla ho utlwisisa molaetsa ona o re o badileng, you must read chapter 2 and chapter 3 o tshwanetse o bale kgaolo ya bobedi le ya boraro of the book of Mark. tsa buka ya Mareka. The overall context of this pericope Mantswe ana ha re a akaretsa, is the questioning of the authority of Jesus Christ re bua ka potso eo ba neng ba e botsa Jesu Kriste. and the conflict of Jesus Christ and the Pharisees. Le ho se utlwane ha Jesu Kriste le Bafarisi. Jesus Christ was preaching a kingdom of God Jesu Kriste o ne a rera mmuso wa Modimo that was very different to how the Pharisees and Sadducees were preaching at the time. o neng o sa tshwane le ka mokgwa o Bafarisi le Basadusi ba neng ba o sheba ka teng. Because the Pharisees and Sadducees, Hobane Bafarisi le Basadusi they were very strict when it came to the law. ba ne ba shebile molao ba le strict. And they were not aware that at the end of the day, they were hurting other peoples because of the law. Ba ne ba sa elellwe hore qetellong ya letsatsi ba utlwisa ba bang bohloko. They could not realize that they were excluding others and abusing others because of the law. Ba ne ba sa elellwe hore ba hlekefetsa ba bang ka baka la molao. But Jesus Christ came Empa Jesu a tla in order to transform the law. hore a kgone ho fetola molao. There is nothing wrong with the law, Ha hona phoso ka molao. but the way in which people use the law Empa ka tsela eo molao o to sebedisang oppress and exclude others ho hatella ba bang is the incorrect way of using the law. ke tsela e sa lokang ya ho sebedisa molao. Some of the conflicts they had with Jesus Tse ding tsa diqabang tse ba neng was ba that na he le healed tsona, and forgave the sins of someone who was paralyzed. e ne e le hore o fodisa le ho tshwarela dibe bao ba neng ba sa ba They had a kula. problem with Jesus because he was eating with tax collectors and sinners. Ba ne ba sa utlwisise hore ba neng Jesu a dula le ba latang tjhelete ya lekgetho. They could not understand why the disciples of Jesus were not fasting like the Pharisees and John's disciples. Ba ne ba sa utlwisise hore ba neng barutuwa ba Jesu ba ne ba sa itimi dijo jwalo ka bana ba Another John. conflict that Jesus had with them Kgahlanyo e nngwe hape eo ba neng ba na le yona, was that he healed a man on the Sabbath day. e ne e le hore o fodisitse monna ka tsatsi la Sabata. If we remember the laws of Moses, Ha o hopola melao ya Moshe, you are not supposed to be working on Sunday. ha wa tshwanela hore o sebetse ka You are not Sontaha. supposed to heal, in other words, on Sunday. Ka mantswe a mang ha wa tshwanela ho fodisa ka But for Sontaha. Jesus, that law does not make any sense. Empa ho Jesu molao ono o no sa utlwisise. Because when there's a problem now, Hobane ha o na le mathata it hona needs to be jwale, solved now. e tshwanetse e lokiswe We hona cannot jwale. wait for Re Monday keke ra emela in order Mantaha to fix the ho problem. lokisa mathata. This is why Jesus had a conflict with these people. Ke ka hoo Jesu a ne a na le ho se utlwane le batho bana. But when Jesus responds to these things, Empa Jesu ha a araba dintho tsena, he answers them with a metaphor. o ba araba ka maelenyana. Now, Jesus Jesu is saying in this text we have read, o re mona lengolong le re le badileng, because the disciples of Jesus were not fasting. hobane barutuwa ba hae ba ne ba sa itimi So it dijo. came as a shock to them. Why are they not fasting? Ba ne ba tshohile hore hobaneng ba sa itimi As a dijo. leader of these people, why are they not fasting like John's disciples and the Pharisees? Jwalo ka moetapele hobaneng le sa itimi dijo jwalo ka bo Johane le Bafarisi. Jesus answers with a parable. Jesu o ba araba. How can the bridegroom, A re monyaduwa ho kgonahala jwang hore monyaduwa when they monyadi get married and then the guests of the bridegroom are fasting, ha a tlo nyala a fumane ba hae ba itima dijo,
Because a wedding is a celebration and a feast. Hobane mokete wa lenyalo ke nako ya ho keteka. Jwale, how can you fast when there's celebration and a feast? Now le itima jwang dijo ha ho ithabisa. It does not make any sense. Ha ke utlwisise. That's why Jesus Christ said, Ke ka hoo Jesu Kriste a I itse. did not come to those who are healed, Ha ke atla ho bao ba fodileng. but I came to those who are broken in their spirit and broken in their hearts and broken in every way. Ke tlile ho bao ba robeileng moyeng, ba robeileng dipelong. I came for those who were sick. Ke tlile ho bao ba kulang. I came for those who are blind Ke tlile ho difofu. so that I can give them healing. Hore ke ba fodise. That's why Jesus came. Ke ka hoo Jesu a tlile. Now also another thing in how Jesus responds to them. E nngwe hape ka mokgwa o Jesu a ba arabileng. You cannot fix an old dress O keke wa lukisa mose wa kgale with new material ka lesela le letjha. because it might make the dress even more worse. Hobane e tlo etsa mose ona o be o fetelle. You cannot pour new wine O keke wa tshela veini e ntjha into old wineskins letlalong la kgale la because the veini. wineskin will burst. Hobane letlalo lena la veini le tlo thubeha. In the ancient times, Ka dinakong tsa mehleng eo ya wine kgale, was stored in animal skins. veini e ne e kenywa ka hara letlalo la So la when new wine diphoofolo. goes into new wineskins, Ka hoo veini e ntjha e kena letlalong le letjha. it's able to fill the wineskin and not burst. E kgona hore e le tlatse hantle le ske la thubeha. But after a while, Ka mora nakonyana the wineskin becomes very hard. letlalo la veini le a tia. You cannot pour new wine into the old wineskin O keke wa hlola o kgona hore o tshele veini e ntjha because new letlalong la wine, it kgale. needs energy, it needs room Veini e ntjha e hloka energy e so that hloka it can ferment and become very good. hore e kgone ho fermenta hantle. That's why when it enters into an old wineskin, Ka hoo ha e kena letlalong la kgale that is very hard and very brittle. it hata ebile e ntho e se e So when new fokola. wine comes in, ha veini e ntjha e kena it will burst the wineskin e tla thuba letlalo because lena there's no la longer veini. room Hobane ha hona for the moya wine to ferment. hore veini ena e bele. Are you still following, congregation? Ntse le latela na phutheho. Now, this text in which Jesus Christ is answering them Lengolo lena moo Jesu Kriste a ba arabang teng. is that how can the disciples O re ho tla jwang hore barutuwa fast when they are with me? ba itime dijo empa ba na le nna. Because Jesus Christ is Emmanuel, Hobane Jesu Kriste ke Emmanuel. God with us. Modimo o na le How rona. can you fast when God is with O you? itima jwang dijo You are Modimo a supposed na to le be wena. celebrating. O tshwanetse o ithabise. You are supposed to be praising O tshwanetse o rorise. because God is with you. Hobane Modimo o na le wena. Now, the laws that the Pharisees were using, Jwale melao ena e Bafarisi ba neng ba e sebedisa. it was an old wineskin E ne e le letlalo la veini la that is kgale. very hard. Le tiileng. But Jesus Christ came with a new gospel Empa Jesu Kriste a tla le lentswe le that will letjha liberate the people, le tla kgona ho lokolla batho. that will be able to heal people, Le tla fodisa that batho. will be able to give people hope Le tla fa batho for a tshepo better tomorrow. hore ba bone bokamoso bo So when botle. Jesus comes with this new gospel, Ha Jesu Kriste a tla ka it lentswe cannot le fit letjha, into these laws ha le kgone ho kena melaong that the ena Pharisees have made them for eo themselves. Bafarisi ba neng ba iketseditse Because yona. sometimes as people, Hobane ka nako nngwe ha re when le there is a batho, law, ha ho na le molao, people make their own laws on top of those batho laws. ba iketsetsa melao ya bona It's hodima no eo. longer about the law of Ha God, e sa ba ka taba tsa molao wa but it is Modimo, their own law. empa e se le ka melao That's ya why bona. Jesus Christ, Ke ka hoo Jesu he came to Kriste transform the o law. tlile ho tlo He did fetola not come to molao. change cultures of Ha people. tla ho tlo fetola He didn't tsa- come to tsa change botho. traditions of Ha tla ho people. tlo fetola tsa setso. But if your tradition and culture Empa setso sa is hao, oppressing and marginalizing other people, haebe se hatella batho ba it is bang, not correct. ha se a loka. That is what Jesus Christ came to Ke seo transform Jesu a ne a tlile ho in tlo their se lives fetola. at that time. Maphelong a bona ka nako eo.
So now we need to empty ourselves. Ka hoo re tshwanetse ho ifokotsa. Because most of the time, Hobane ka nako tse ngata, as people, we are very full of ha re ourselves. le batho re na le magaga. When we are full of ourselves, Ha re ikgohomosa, ha o ne modimo sebaka you don't give God hore a a chance kene ho that wena He may a enter into fetole you maemo a and hao. change your situation. Because your heart is very hard. Hobane pelo ya hao e Jesus thata. Christ is the new wine Jesu ke that is supposed to come into your life and transform your life. But your heart is very hard. That's why when Jesus wants to come in, there is no longer room for Jesus to come into your life. That's why Jesus Christ is saying, an old wineskin cannot use the new wine, because new wine wants room for it to become cool. In our lives today, people are very full of themselves, just like the Pharisees, because they thought they were superior than other people. They thought they were better than other people. But Jesus Christ is saying today, empty yourself so that I can come into your heart and transform your life. Most of the time, people are full of themselves that they cannot even take the word of God. It cannot go into their heart. It cannot go into their ears because they are full of themselves. Empty yourself so that Jesus Christ can enter into your life. There's nothing wrong with the law, because it's the law of God. But when the law is used to subjugate other people, when the law is used to divide people, it's no longer according to the will of God. It's the will of people. That's why we need to empty ourselves. There are many people that are no longer coming to church because we are stepping on each other's we are full corns. of ourselves. Something because of the uniform. They are better than those who are not without uniform. You need to empty yourself so that Jesus Christ can come into your life and transform your life. There are many challenges in life, and those challenges, they shake us in our lives, because Jesus Christ has not entered into our hearts. When Jesus is entered into our hearts, we are able to withstand whatever challenge, whatever wind that is there, whatever drought that is there. We are able to survive because Jesus Christ is in our lives. The Pharisees, they used the law to exclude people. Sick people were not allowed into the temple. People that were considered sinners were not allowed into the temple. The Pharisees were making a law for themselves because they thought they are better than other people. But the gospel that Jesus Christ was preaching is about the kingdom of God. When you talk about the kingdom of God, everyone is welcome. Whatever challenge you have, whoever you are, where you come from, it does not matter, because the kingdom of God is allowed for everyone.
Jesus Christ brought the kingdom of God. Jesu Kriste o tlisitse mmuso wa But Modimo. they could not understand the kingdom of God Empa ba ne ba sa utlwisise molao wa Modimo. because they thought they were powerful. Hobane ba ne ba nahana hore ba matla. They thought they were better than Ba ne others. ba nahana hore ba betere ho feta ba bang. That's why Jesus Christ was crucified, Ke ka hoo Jesu a ileng a otluwa because he sefapanong. was going up against the powerful. Hobane o ne a sa utlwane le bana ba matla. That's why Jesus Christ was persecuted, Ke ka hoo Jesu a ileng a thagiswa. because he came with the kingdom of God. Hobane o tlile ka mmuso wa lehodimo. That the old forms of the law of God, Hore dintho tsa kgale tsa they molao wa need to Modimo transform. di tshwanetse ho We can no fetoha. longer be the same Re keke ra ba batho bane. when Jesus Christ is in our Ha lives. Jesu Kriste a le maphelong a rona. Because when Jesus Christ came, Ha Jesu Kriste a tla bringing the new kingdom of God, a tlisa mmuso o motjha wa Modimo. the Pharisees, they thought that by being very strict in the law of God, Bafarisi ba nahanne hore ha ba ka tia molaong wa they are Modimo doing the act of the kingdom of ba God. etsa mosebetsi wa mmuso wa They thought they Modimo. were doing it on behalf of God. Ba ne ba nahana hore ba etsetsa Modimo. But they failed to realize that they were too full of themselves. Fela ba hloleha ho bona hore ba ne ba ikgohomosa. That's why Jesus Christ in this message today is about emptying yourself, Ke ka hoo lentsweng la kajeno re bua ka hore so that Jesus Christ may come into your life hore Jesu Kriste a kene bophelong and be ba hao. filled by the Holy Spirit. O tlale moya o halalelang. Today, as Christians, we are stuck in the old ways. Matsatsing ana ha re le ba Kriste re eme ditseleng tsa kgale. In our church, we even talk about anarchy tradition ya kereke. Ebile le phutheong re bua ka hore ona ke molao le It setso sa does not kereke. change. Ha o fetohe. But if the tradition of the church Empa ha setso sa kereke is oppressing other people, se hatella batho ba is bang, excluding other people, se tlosetsa batho then ba it's bang no ka longer ntle. the kingdom of Ha God. esale mmuso wa It's Modimo. our own kingdom E se le mmuso wa that we rona. are doing for ourselves. O re iketsetsang ona. Sometimes people think as Christians, Ka nako tse ding batho ba nahana hore ha re le ba Kriste, when you are able to bless other people, ha o kgona ho hlohonolofatsa batho ba people bang, want praise for themselves. batho ba batla ho roriswa. But they no longer want to give praise to the Almighty. Ha ba sa batla ho rorisa Modimo. Today, some pastors, Ba bang ba baruti matsatsing when a, they pray and you get healed, ha ba rapela o fola, they want all the praise for ba themselves. batla thoriso tseo It's kaofela. no longer about praising Ha God, esale taba ya ho but rorisa it's about Modimo. praising E themselves. se le taba ya ho ithorisa ka bobona. The kingdom of God that Jesus was preaching about Mmuso wa Modimo o Kriste a neng a bua was ka ona. about love and taking care of one E another. ne e le wa lerato le ho hlokomelana. It was about treating each other with dignity. E ne e le wa ho phuthana re tshwarane hantle. Today, leadership Matsatsing ana baetapele wants to be followed, ba batla ho latelwa. but it's not about following people. Empa ha se ka ho It's latela about batho. following the kingdom of Ke ka God, ho latela mmuso wa of Modimo. love and Wa reconciliation, lerato le kopano. giving human dignity to other Ho people, fa batho seriti. no matter where you come Ho from sa natsehe hore o tswa kae. and no matter who you are. Le hore ho sa natsehe le hore o mang. Do not be full of yourself. O se ke wa ikgohomosa. Empty yourself Iphokose so that hantle. Jesus Christ may enter. Hore Jesu Kriste a into your kgone ho life. kena bophelong ba Because hao. Jesus came to transform the broken world. Hobane Jesu o tlile a tlo fetola lefatshe le And the danger of thubehileng. wanting to transform the world Mathata a o batla ho fetola is that the lefatshe powerful will persecute ke you. hore ba matla ba tlo thakgisa. Because they don't want to lose the power Hobane ha ba batle ho fellwa ke matla of oppressing other a ho people. hatella batho ba bang. Because they benefit Hobane ho na le seo ba se from fumanang oppressing other ha people. ba hatella batho But ba for bang. Jesus Christ, Empa ka Jesu that is Kriste not the way to do it. eno ha se tsela ya ho etsa We need dintho. to have human dignity Re hloka ho ba le seriti and ha re treat le others batho. with human dignity. Re tshware batho ba bang ka ho ba fa You seriti. cannot patch the old system O keke wa rokella molao wa kgale with the new system. ka o motjha. That's why Jesus Christ Ke
Ke ka hoo Jesu was Kriste crucified on the cross. a ileng a thagiswa Because he sefapanong. wanted humanity Hobane o ne a batla botho. to treat each other with dignity. Batho ba tshwarane It hantle. does not matter what culture you come Ho from. ne ho sa natsehe hore It does o not tswa matter setsong what sefeng, region in the world you are hore from. o tswa lefatsheng lefeng, But it's about transforming empa ke ka ho fetola so that there can be human dignity in the world. hore ho kgone ho ba le So that there can be borata, love in the ho world. kgone ho ba le lerato lefatsheng. So, in other words, Ka mantswe a mang, the old must go tsa kgale ha di tsamaya so that the new may enter hore tse ntjha di kgone ho into kena our lives. maphelong a Ka rona. Kreste Morena. In Jesus Christ our Amen. Lord. Amen. Will you be able to pray for us? Rapele, Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Wa halalela, wa halalela. Jesu wa makgotla. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. Ntate re ikatometsa pela sefahleho sa hao. Hoseng ha kajeno wena seabi sa mahlonolo. Re le phutheho ya hao ya URCSA. Ntate lentswe le badue. Lentswe le buang le rona. E mong le mong ya ka phutehong ena lentswe le buile le yena ntate matla ohle. Le re le kgabunyane la hao re iphokotse hore o kgone ho kena maphelong a rona. Modimo ntate ke rona bana ba hao re tletse ho ikgohomosa. Ra leboha ha re hopoditse tsatsing lena hore re theohe ditulong tseo re neng re nahana hore di hodimo ho feta tsa ba bang. Hobane mahlong a hao wena Jehova re a tshwana. Re bana ba hao kaofela rona. Re a leboha ntate matla ohle o buile ra mamela. Ekare lentswe la hao le ka kena dipelong tsa rona la aha Jehova.
La re phahamisa Jehovah. Ha re tsamaya ra hopola hore you said we should humble ourselves that you may lift us up. Let it not be us who lift ourselves up, O Lord. Let it be you who lifts us up, O God. Thank you very much, O Lord. Mosebetsi ona wa hao re o beha diatleng tsa hao. Lentswe le badilweng re le beha diatleng tsa hao. Matlafatsa lekgabunyane la hao Ntate Matla ohle. Mo a nkileng teng mo ekeletse wena Jehovah. Replenish his strength, Father God. We thank you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.